Danas ću vam pokušati malo pojednostavniti život, ali se bojim da ću ga malo zakomplicirati kasnije, jer govorit ću o planinarskoj opremi koja nije ono jednostavna, ima puno tih stvari, ali probat ću početi od onog što bi recimo kupio, da sad moram kupiti jednu opremu po jedan par od svega, da recimo ne potrošim previše, a da mi to pokrije što više različitih aktivnosti da mogu raditi u toj istoj opremi. Evo, krenut ću prvo od gojzerica. Ovo su Garmont Dragon Tail, nešto između, nisu ni pretvrde, nisu ni premekane. Pogledajte koliko se savijaju. To bi rekao da sve mekše od toga je premekano, a tvrđe od toga je već za neke ozbiljnije uspone. Gore-Tex membrana ili neka druga membrana, ova guma Vibram John, evo, to su recimo gojzerice koje bi si uzeo da uzimam jedne gojzerice. Čarape, jedan par u kojim hodate, nekakve aktivne čarape, i drugi par termo čarape. U te termo čarape stavimo ovako i dvije najlon vrećice, jer kad mi se noge smoče, onda obučem suhe čarape, preko njih najlon vrećice i onda obučem gojzericu preko svega toga. Drugo što ćete tražiti su hlače, ovo su te neke tehničke hlače, ljeti možete potvrknuti. Za zimu ja ne nosim ništa ispod toga, meni su te hlače dovoljne. Caribou, Alpine Pro, imam ih 10 godina sigurno. Vrlo izdržljive, kvalitetne hlače. I evo ovako mora izgledati planinarska jakna. Dosta me ljudi pita da uzimaju nekakve deblje jakne, neke poluskijaške. Planinarska jakna mora biti tanka. To je praktički samo membrana koja vas štiti od vjetra i od kiše, a ispod toga onda stavljate slojeve. Kapuljača mora biti ovako od jednog dijela, tako da ju možete zakopčati da vam samo lice viri van. Ima sad tu puno detalja, recimo ovi visoki džepovi, tu mora imati ove ventilacije ispod pazuha, ali u principu tražite se tako neku tanju jaknu. Ne mora biti Gore-Tex, znači puno brendova, evo meni je Mile najdraži brend, oni imaju svoju vrstu membrane, znači nije Gore-Tex nego neka njihova, ali svejedno je zakon. Deblja jakna od ovog vam ne treba. Evo recimo pogledajte koliko je to. Ispod toga jedna majica dugih rukava, isto tanka, sintetička, to je Caribou isto, ovo mi se baš jako sviđa. Jedna termomajica za zimu. Termomajica je zapravo, ajmo reći, duplo deblja od ove neke obične majice. U tome hodate. Ili tanka majica i iznad toga jakna, ili termomajica kad je baš jako hladno. I onda kad negdje stanete, da ispod toga obučete debeli flis ili jednu ovako sintetičku vestu. I sve što nosite mora biti sintetika, evo recimo čak i sintetičke gaće, jer pamuk za planinarenje jednostavno nije dobar. Ovo su nepromočive rukavice Gore-Tex, to su baš za ovako zimu, za snijeg, s tim da imaju taj problem, jako su udobne, baš su super i jako dugo traju. Jedni problem je što kada izvadite znojnu ruku iz rukavice, jako je teško vratiti, zapinje. To vam je isto recimo dosta bitno da gledate, kad isprobavate rukavicu, probajte malo puhnutu ruku, vidite kako puhnutu rukavicu, vidite kako ruka ide unutra kad je malo vlažna. Ovo je recimo jedna ljetna varijanta, to su Polartec, isto Mileove, zapravo jako udobne rukavice, nisu nepromočive, ali su tople i kad su mokre, tako da evo recimo ljeti za neke tako prelazne periode nosim. Ovo su tehničke rukavice, to su rukavice za ferate koje imaju ova tu pojačanja, njih nosim na bajku uglavnom. Se rukavica tiče, morate imati jedne ovakve, pogotovo ako idete zime. Jedna jako bitna stvar je kapa. Može biti obična sintetička kapa kakvu kupite na placu za 50 kuna, ili recimo jedna puno kvalitetnija Mileova koja ima unutra ovaj flis, jako udobna. Kapu nosite uvijek sa sobom, može vam služiti recimo umjesto neke futrole za fotić, stavite fotić u kapu i onda imate kad vam treba. Evo, puno planinara ne nosi prvu pomoć. Prva pomoć je ona jedna od prvih stvari koju trebate kupiti. Ja uzmem ovo ovako neku u nepropusnoj ovoj vreći i onda unutra, znači pola stvari dođe sa prvom pomoći, ali unutra možete i natrpati stvari koje stalno nosite, recimo neke lijekove koje vama trebaju i tako dalje. O sadržaju prve pomoći ću još pričati u jednom drugom videu, ali recimo ovo je jedna stvar koju morate
nositi sa sobom, to je astrofolija. Vrlo jeftina folija koja se može razvući. I onda se recimo ljeti ogrnete s njom da vas čuva od sunca, ali još bitnije zimi je zamotate oko sebe, oko trbuha, oko pluća, oko tih organa da vam čuva toplinu i onda preko toga obučete majicu. Više o tome ću govoriti u nekom drugom videu. Naglavna svjetiljka, evo ja sam puno planinario sa ovakvom nekom koja je najjeftinija, tipa 100-200 kuna, međutim takve lampice svijetle samo jedva da vidite di gazite, recimo ako je neka baš mračina, ako ste na mokrom terenu koji upija svjetlost, onda stvarno jedva vidite. Tako da bi preporučio uzeti jednu ovu jaču, ovo je ta Petzl Reactic, ona čak ima i tu kontrolu svjetla da vam svijetli točno onoliko koliko vam treba, stvarno jedna super inovacija i vrlo jaka svjetiljka, baš možete imati pregled cijelog terena oko sebe. Uvijek nosite jedan ovakav power bank, zapravo bateriju, ja nosim ovu bateriju od drona, pa onda na nju mogu puniti, ona je strašno jaka, to je ta lipo baterija, može valjda 5 puta napuniti mobitel i sa sobom nosim 6x zbog drona. Dron moram spustiti kad ima recimo 30% baterije i to mi ostane onda dovoljno za napuniti mobitel. Ili ako nemate, onda nosite jedan mobitel stari sa punom baterijom kojeg držite isključenog. Jer čak i mobitel bez kartice vi možete nazvati broj 112. Ne znam, ovog imam 15 godina, imam još jednog malog kojeg imam 30 godina, ne možete uopće zamisliti koliko puta sam to upotrijebio i stvarno Švicarac zaslužuje jedan poseban video. Od hrane naravno nosim sendviče, ali uvijek u torbi imam jednu čokoladu, jer čokolada ne samo da diže energiju, nego nekako i podigne moral. Kad ste u nekom, recimo, zeznutoj situaciji, onda pojedete čokoladu i odmah ste bolje. Jedan korni, znači korni jedem od uvijek, jako su mi fini, samo pazite da ne slomijete zub na njemu kad je recimo -10. I naravno jedna nagradica za Mišku, premda Miška sa mnom uvijek dijeli sendviče. Jel tako, Miško? Uvijek nosim dvije ovako čvrste boce, ovo su Primusove, sad sam uzeo u Iglu, inače se rijetko nađu, jer uvijek imaju neke gore kerefeke. Jednostavna boca ima čep za pit, ima ovaj širi čep da se može lijepo oprati. Zimi se umjesto tekućine može ponijeti jedno ovakvo kuhalo koje je baš napravljeno za topljenje snijega. Znači to je Primus Light i vrlo se jednostavno koristi. Evo ga. I lijepo stane, kompaktno je, lagano, znači taman. Nosim ovako vrećicu čaja, ovo je čaj od moje mame od korčulanskih trava i šećer, jer otopljeni snijeg stvarno zna biti odvratan. Kad idem malo dulje negdje, onda nosim jednu ovako malo veću zdjelu za isto to kuhalo, možda malo neki veći plin. Uglavnom sam u planini najviše pio ovaj napitak Izu Drink iz DM-a. Prvo je bio od naranče, dugo, onda sam se navikao, baš nije neki dobar okus. Onda su izbacili fenomenalni od limuna i onda su ukinuli taj od limuna i opet vratili ovu naranču i sad je više ne mogu piti, zato sad sve više i više pijem cedevitu. Premda od cedevite nekad znam biti gladan, a ovaj napitak je odličan zato što je kao i hrana i tekućina u jednom. Nekad znam nositi ovako termosicu čaja ili kad idemo zajedno onda malo veću ovu termosicu. Ovo je fancy boca, sponzorska, koju uglavnom furam kad idem s bajkom. Jednu veliku termosicu u koju nalijem vruću vodu kad krećem i onda kad dođem do auta, kad je gotova avantura, onda se sa tom vodom istuširam i presvučem se, obučem si nešto pamučno. I nemojte zaboraviti da ste možda čak u najvećem riziku ako umorni vozite natrag. Meni je super, onda se malo istuširati, taman se dobijem. A ako sam napravio neku žešću avanturu, ako sam rano krenuo, onda znam i odspavati u autu pola sata, sat vremena je dosta, nemojte voziti umorni, to vam je jedna od vrlo bitnih stvari. Sok od cikle, znači prije nekih velikih napora, 2 deci soka od cikle, ovaj Encijanov ima dobar okus, nisam našao nijedan drugi koji mi je prihvatljiv, jer cikla baš i nije. Miele, futeri 45+10, najbolji ruksak.
ima toliko dobrih stvari na njemu, recimo ovdje ima ovaj pretinac za staviti mokre dereze i onda se tu dole cijede, ima ovaj inovativni način stavljanja cepina da se može cepinu iza leđa povući bez da skidate ruksak, ima recimo i za skije tu ove sa strane, znači ime god da ćete se baviti, taj ruksak će vam biti odličan. Svi ti ruksaci dolaze sa rain coverom, ali rain cover nije za neke dulje kiše, jer će vam se cijediti niz taj rain cover i niz kapuljaču tu i on će na kraju promoći, tako da ako idete baš u mokro vrijeme, moj savjet je da si uzmete jednu ovakvu vreću, obično možete kupiti u Bauhausu za par kuna i sve stvari onda u vreću i ovo ovako potvrknete i to je to. Vrlo važna stvar kod ruksaka su upravo ove tu spužve, jer u principu vi ruksak morate nositi kukovima, a ne ramenima. Ramena vam se umore nakon nekog vremena i onda morate moći ovako otpustiti ruksak. Znači ja nekad kad silazim ovako skroz pustim, tako da sve nosim kukovima, da su ramena skroz rasterećena. Zato morate gledati da je ruksak dovoljno velik, znači da vam ide od kukova i da su ove ramenice dovoljno velike da ih možete ovako skroz opustiti. Se jako sviđa kod tog ruksaka što ima ovo tu baš za spremiti cepin, tako da kad ga ne koristite ga držite tu, inače cepin vezan za mene uvijek. I kad kažemo zimska oprema, znači mislimo na cepin, dereze i kacigu. Ako smo u Alpama, u našim planinama, kaciga nije potrebna. Evo ovaj jedan stari old school cepin koji sam dobio od svog punca na poklon, s njim sam planinario u prvo vrijeme. Ovakve rukavice jedne idu uz taj cepin old school, ali još uvijek su jako dobre. Danas je ovo nekakav standard, ovo je ultra lagani cepin, ali opet ima tu komad od solidnog željeza, ima te zube, nagib, tako da se može dobro zabiti. S druge strane je šiljak, u principu se cepin najviše koristi ovako, nekad se velike strmine penju ovako, tako da je cepin malo zakrivljen da šaka ne udara u led. Evo, moja preporuka je ovaj Kamp Neve. Sad dolazimo do dereza. Ne znam zašto dereze nekako ljudi ne žele nositi, ali one su obavezna oprema zimi. Znači zimi, ako vam neko dođe na izlet bez dereza, pošaljite ga komotno doma. Uvijek morate imati dereze sa sobom ako idete zimi. Dereze moraju imati ili 10, ali te su sve rijeđe, ili 12 zuba. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ovo su klasične dereze. One imaju prihvat i s jedne i s druge strane za običnu gojzericu. Ne morate imati na gojzerici pripremu za te dereze, podešavaju se po veličini i ako vidite, ovi prednji zubi nisu preagresivni. Što su ti prednji zubi agresivniji, to je u derezama teže hodat, ali su onda bolje za nekakvo penjanje, za nekakve velike strmine, za čvrsti led, kad vi zapravo samo zapikavate vrhove prstiju i onda morate na tome stajati. Ovo je primjer jednih klasičnih dereza koje su isto za klasičnu gojzericu, ali imaju dosta agresivnije, vidite tu imaju neke zube da bolje uhvate kad se zabiju. I jedne dereze koje su više tehničke, znači ovdje imaju baš jake te zube naprijed i one su poluautomatske, znači sprijeda imaju prihvat za običnu gojzericu, a iza mora gojzerica imati taj mali zub na koji ide ova poluautomatska dereza. Uglavnom, ovo je za nekakve teže uspone. Najsretniji ćete biti ako uzmete ovakve neke dereze i s njima ćete lijepo ugodno hodat i moćete odraditi sve uspone. Premda ovako djeluje komplicirano, hodanje s derezama je jedan vrhunski užitak, pogotovo kad je snijeg onako lijepo zaleđen, to stvarno morate doživjeti. Kamaše, isto tako obavezna zimska oprema, one se zapravo prevuku preko gojzerica da snijeg ne ide u gojzerice. Jedine koje su meni stvarno dobre su ove Black Diamond Gore-Tex
uske su, baš idu uz noge, nemojte kupovati preširoke te gamaše, jer onda vam se dogodi da stalno padaju. Ona mora biti baš uz nogu, mora vam odgovarati gojzerici, mora odgovarati vašem listu gore, jer najgore je kad ta gamaša stalno pada, ali ove stvarno mogu preporučiti. I sad ja imam ove krplje, to su krplje zapravo za trčanje po uređenim stazama, dosta su male. Meni odgovara jer ja stavim tenisicu unutra pa onda nekako kao polu trčim, polu hodam. Za hodanje trebaju veće krplje i trebaju štapovi, kao oni hodački štapovi sa velikim nastavcima dole da ne propadaju u snijeg. I zapravo kad hodate sa krpljama po visokom snijegu imate jedan super osjećaj kao da idete po oblacima, nekako sve je mekano, sve je super, premda malo planinara ima krplje jer u principu snijeg se dosta brzo obradi, on se stvrdne pa onda možete po njemu gore hodati s derezama. Jedan manji ruksak Mile Zenit 30, a ja sam ga prije nosio ovako na neke zimske, ali light varijante i sad ga Dragana nosi kad idemo s djecom, super ruksak. I sad smo došli do te neke ljetne varijante s kojom ja sve više idem i zimi, ali to su onda jako promišljeni izleti da bi se moglo s tako laganom opremom otići negdje. Ovo su tenisice za trail trčanje, nemaju Gore-Tex zato što meni u principu ne smetaju malo vlažne ili mokre noge. Pazite jedino, ako krenete planinariti u tenisicama, nemojte odmah ići na Velebit, nego odite negdje po Medvednici. Prvih par mjeseci gazite to po nekim planinama gdje je blizu auta, gdje je ono nekakva koliko toliko civilizacije, gdje je lakši teren. Zašto? Zato da vam zglob očvrsne. I ljeti naravno nosim ove kratke čarape, s tim da rezervne čarape uvijek moraju biti tople i uvijek moraju biti dugačke. Najviše volim ove tanke hlačice za trčanje i recimo jedne tanke tajice ispod kad je malo hladnije. To su zapravo dosta jeftine stvari, to su ovi obični materijali, power stretch, bitno da je sintetika. Preko toga jedno ovako potkošulju od istog tog materijala ili majicu kratkih rukava i ovo je recimo jedna super stvar što sam sad uzela Sportivina. To je nekakav ultra tanki šuškavac koji je napravljen praktički da može stati u džep od recimo biciklističkog dresa, a koliko štiti to je nevjerojatno. Znači jako dobra stvar, nije jeftin, ali stvarno je jedan super komad opreme. Ove Mile Element Shield, to je nešto najsličnije soft shellu. Taj soft shell ljudi jako vole jer je ugodan, nose ga i ovako za svaki dan, ali nije potpuno nepromočiv. Tako da super je stvar za imat, ali ako nemate nepromočivu jaknu, onu koju sam prije pokazao, onda nemojte još kupovati soft shell, to je za kasnije. Ako znam da će temperatura biti sigurno ispod 0, onda znam da neće padati kiša, tu može padati samo snijeg i onda ovaj soft shell super stvar. I za tu, ajmo reći, light zimsku varijantu isto nosim ove hlače, ali ispod njih obučem jedne ove kvalitetne termotajice, isto Caribou, to je nevjerojatno koliko je to toplo. I kad idem recimo s tenisicama po snijegu, onda nosim jedne ovakve, to su kao neke žabice, guma ide oko tenisice i onda ovo dole drži. Super stvar, baš odličan izum, ali morate znati da ovo nisu dereze. Znači, kao što sam prije rekao, dereze su zimi obavezna oprema i ovo ne može biti zamjena za dereze. Naravno, pederuša u kojoj nosim ove osobne dokumente i sve, nemojte uzeti preveliku jer onda vam klapa kad trčim ju stavim u ruksak. Autan protiv krpelja, ljeti uvijek se mažite autanom, nemojte kupovati ništa drugo, ima onaj off neki sprej, ovo ono, znači uopće ne djeluje protiv krpelja, jedino ovaj originalni autan. Nosim ovaj pepper spray
nisam ga nikad koristio. Kao što sam već ranije rekao, nije mi to radi nekih divljih životinja, nego najviše kad krećem u planinu, onda uvijek prolazim pored tih nekih pasa, nekih tih imanja gdje ti psi bijesne na mišku i onda ako se neki slučajno otrgne slance ili pobjegne iz dvorišta i krene napast, onda imam taj pepper spray. Mijeh za vodu, ovo je neki mali, inače uzmem tipa ili 2 litre ili 3 litre, super stvar jer možete piti cijelo vrijeme, ne morate stajati, raditi pauze da vadite bocu iz ruksaka. Zimi je potrebno uzeti ovakvo izolirano crijevo jer se tu tekućina počne lediti, pa onda morate grist i onda si upropastite tu cijev, tako da vjerujte, isplati se uzeti ovu zimsku cijev. I ovo sve ostalo sam dobio kad sam kupio filter za vodu i ovo, i dolazi sa svim ovim dodacima. To je za različite boce, za staviti filter na različite boce, ali ja nosim samo ovaj filter. Recimo kad stignem negdje do vode mogu kroz to direktno popit, a mogu i uzeti, recimo prerezati ovu cijev od mijeha pa onda nabit taj filter i onda kroz to pit. I moj najdraži ruksak Ferrino Zephir 12+3, znači nevjerojatno je šta ja sve u ovaj ruksak mogu natrpat. Ovdje je odvojen od leđa, tako da se leđa ne znoje, vrhunski ruksak za trčanje, za te neke brzinske hajkove, jako je kvalitetan, ja stvarno trpam u njega stvari. Ima tu opciju da se proširi, znači kad ovo otvorite, onda dobijete još 2 litre. Evo, ja sam baš oduševljen tim ruksakom. I zadnje što sam uzeo te opreme je jedna ova stvarno debela jakna, ja to zovem plan B. Sve značajnije uspone sam napravio bez toga, ne znam, meni to nekako nije bilo osnovno, međutim sad kad je imam u ruksaku, kad negdje stanem, obučem to i automatski mi je ne toplo, nego vruće, bez obzira kakva je situacija. Nije jeftina, ali stvarno vrijedi svake kune. U auto uvijek nosim jednu ovakvu gajbu, to su stvari koje ne nosim sa sobom, koje mi samo trebaju, recimo kad se presvučem, onda ubacim robu unutra i kad dođem doma, to napunim mlakom vodom i 2 deci kvasine. Jer sva ta sintetička roba se pere recimo na 30-40 maksimalno. I to jednostavno nije dovoljno da ubije bakterije. Isto tako u ove bočice, u mijeh, znači u sve stavim vodu s kvasinom da ubije sve te bakterije, jer to je prirodan način da se te stvari dobro operu. Par sitnica za mišku, ova je Garminova GPS ogrlica. To nosimo kad idemo negdje gdje nema signala, gdje su baš neki zahtjevni usponi, ujedno je ovo jedan kvalitetan GPS. Vjerojatno ćete koristiti ovu aplikaciju View Ranger, to je ko neka GPS aplikacija na mobitelu gdje imate kartu. Ona je zapravo dosta dobra, ali nema ništa bolje nego karta na ovom Fenixu, a i ako idete često u planine, onda hoćete imati neki ozbiljniji GPS. Ovo je Mishkin Tracker, Tractive za pse, ali ja bi preporučio i planinarima koji idu sami da to nose, košta 400 kuna plus 800 kuna pretplata za 2 godine. Fora je u tome što možete šerat lokaciju tog trackera i onda vas ljudi mogu pratiti. Recimo, ovo je na Miški, ali Dragana uvijek prati gdje smo, da li smo krenuli silaziti i tako dalje. Stvarno preporuka za ljude koji idu sami u planini da nose to. Radi pomoću signala mobitela, ali hvata sve mreže. Znači, gdje god ima i malo signala, on će poslati tu lokaciju i makar će se znati gdje ste zadnje bili dok ste imali signala. Jedna vrlo, vrlo korisna stvar i nije tako jako skupa. Evo, nadam se da vas nisam obeshrabrio, puno je to opreme, ja sam to godinama prikupljao, ja se time bavim ipak već 15 godina. Bitno je da ono što kupujete bude kvalitetno i da kupujete prave stvari, da ne kupite nešto što vam kasnije ćete shvatiti da je krivo ili da to nekako prerastete i na kraju
uvijek se sjetite toga da nije sve u opremi, super ima dobru opremu, ali kako kažu naši stari, boj ne bije svitlo oružje nego srce u junaka.